كنت ندان مني واي واي Evde radyoya denge gele. جناب چیانا رادیو دنگه گلدن باشگودارین هجه ایرو 12 سبت 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چیانا و روژه پیشکش بیکن لپیش چند سر رو چیرمه کمیته رو ببرا PKK و کنگره گل به وسیله سالوگره 26 مینا کمپلی دا خویان یک دا گرای کردستان جه هوایی و لطوگای رو باروک خستن جبو تبلیمش آل استراسبورگ بانک هاتن کرن قصد لسر ایریشن دولت ترکا داگیر کرده خویان یک دا برخودان آل بندا و تشرین دوام دکه جهر من روشلاتان آوین و آفریقای باکور زیده تری سیهر خستن جنان بانک ل ایران کرن دوباره دمشقدارن هجان دست به برفریان و چین خودی که کمیته رو برای PKK به وسیله سالوگره 26 آل کمپلیا ناونته یا 15 سبات داخوگانه کنویسکی داو گود ام 15 سبات روژا قرکرنا کردان بکن روژا آزادیه کمیته ریوبر PKK اشارت به تکوشینا به راوستان آلدجی کمپلوی کر و اف بیامدان سالوگر 26 کمپلوی ناونتوی و پرگالا قرکرن و اشکنجه یا ایمرالیه 26 سالن به پیشنگی ریبراپو تفگرمه آزادی گلمه ولادپاره زو دوستین مه لهمبری کمرو و پرگالا ایمرالیه بلهنگی لبرخوددن ده انجام وی برخودانا دیروکی ده که به شیارا هونکان روژا متاری بکن تیمشاندن زیده تری 30 شهیدین مچه بون به وی برخودانه کمپلو به هر آوایی هاتی شکاندن و پرگارا ایمرالیه تکچویه پر اشکره که ده سالوگر 26 ده و روناهی که دیروکی پیش بکه و که تاریتی ورن در باز کرن و پیشی لآزادیه وره بکرن. PKK دیار کر که اف جاره کدن هزین نپشت کمپلوی جیه گرتن شرمزار دکن و اف بانکرن. ام بانک لوان هیزان دکن که ایدی ذهنیت و آفانی سیاست خواهد تاری زختکار و داگرکر رخنه بکن بگوهرینن. جبر کریارین خواه ین که اف 26 سالن پیکتینن لیبورین خواه گل کرد بخوازن و لپیشیا جیانا گل کرد آزاد و دموکراتیک نبناستنگ. PKK خواست که پیواجوی ریبرا پو پیشنگی جیره دکه دوی هر کس ارکین خواه راست پیک بینه و اف نرخاندن کرن. وسا دخویه که اگر آلوزیه که جدی و دستوردانه که داروی پیک نیه و جالی ریبر آپو و پیواجوی که نو جبو هر کسی پیواجوی و گوهرین دست پی بکه. و PKK و گل کرد بگوهرن. کمارا ترکیه بگوهره روجلاتا ناوین و همو جیهان بگوهرن. بگومان هر تشت و بداخیانه که پیک نیه و هر تشت و جالی ریبرا پوه نیه کرن. چابا که پرسکرک یا مهمویانه برپرسیاری جی یا مهمویانه. دوی هر کس دوی پیواجویانو ده ارکو برپرسیاری خواه راست فهم بکه و ده پراتیکه ده بجیه بینه. کمیته ریوبر PKK که گرنگیا مزین کرنه تکوشینای دستنشان کر و اف بانک کرد. ده سری ده جن و جیوان ام بانک لهمو گله خواه هیسین دموکراسی ین ترکیه و همو دوستین خواه ین دموکراتیک دکن که ریبرا پو جنیز و بشوپینن و راست فهم بکن. ام بانک دکن که ده سالوگر 26 امین ده بری خواه بدن کولان و قادان به آوائه که خورتر کمپلوی 15 سبات رو رش بکن و 15 سبات روژا قرکرنا گله کرد و گوارینن روژا آزادیه. کنگره گل جب آزادی ریبرا پو امبره خواه بدن ستراسبورگه. هفسروکاتیا کنگره گل به داخویانه که هیزن کمپلوگر شرمزار کرو گوت به کمپلوی سر ریبرا پوره خواستن آرمانجا آزادیا گلی کرتنه بکن. کنگره گل حالید اورال و آینور آرتان و همو شهیدن فدای ببیر آنیو گوت ریبرا پو ببرخودانا دیروکیا 26 سالان کمپلوی ناو نتیوی پوش کرد. دوی گلی کرد و دوستن گلی کرد سردما کو شر جیهان یاسی مین دجوار بویه ده تکوشینا خو به هز او برفره بکن و آزادیا ریبرا پو میسوگر بکن.
Revera podu salvegera 26 ya dilgiritin de ji bu plana komploya nav neteveyi bi temamî têk bibe û çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurtbek bîne pengavek daye dest pê kirin. Lê xuya dike ku desthilatariya AKP dixwaze li hemberî vê firsenda dîrokî provokasyonan bike. Divê dînamîkên siyasî û civakî bi hemû hêza xwe dengê xwe bilind bikin. Ji bo wê jî divê gelê me aştîxwaz û dostên gelê Kurd pazdeyê Sibatê de ji bo silavkirina rêbera po bersiva li banga ku bike li Strasbourgê bin. Divê em sala 2025 bikin sala hilweşîna faşîzma înkar û tunekirinê. Ji bo wê jî em bank li gelê xwe û dostên xwe dikin ku tevlî vê mîtîngê mezin bibin. Gerilayên Kurdistanê ji hawayî ve li Tugayê rûbarokê xistin daxuyaniyên avên deragihandin û çepemeniya HPG bi vî rengî ye. Agayên berfirê ên çalakiyan û êrişên artêşa Tirk dagir ker wiha ye. Hêzên parastina hawayî 11 Sibatê ya yekîniya şehîd Doğan Zinar a ser bi hêzên parastina hawayî yê şehîd Delal çar çalakî pêkaniye. Li bajarokê rûbarokê ya navçeya Şemzînan a Colemêrgê Tugaya Sînor a yekemîna rûbarokê du caran pîsta helîkopterê ya li vê Tugayê carekê û li heman herêmê Qereqola Mawaw a Hacîbekê jî carekê bi balafirên kamîkaze hatiye bombebaran kirin. Ev çalakî weke bersiva li êrişa dewleta Tirk dagirker 27 Çilê ya li Ranyayê hatiye kirin ku di encamê de hevriyê me Aziz Köylüoğlu û çar mirovên me yên sivîl pêre hatine şehîd kirin. Li herêma şehîd dil a Rojavayê Zapê. Dihê Sibatê de li qada berxwedaniya girê biharê bi çekên giran li dagirkeran hatiye xistin û li vû tevgera dagirkeran hatiye rawestandin. 11 Sibatê de li qada berxwedaniya girê bihar dema ku dagirker ketin ava li vû tevgerê bi çekên giran li hatiye xistin û li vû tevgera dagirkeran hatiye rawestandin. Ev her du çalakê ji aliyê hêzermeyên ji astarî ve hatiye kirin. Li herêma Xakurkê dihê Sibatê de li qada berxwedaniya Sirînê bi çekên giran li dagirkerên li qada şehîd hemîn hatiye xistin. Êrişên artêşa dewleta Tirk dagirker ên bi teqemeniya qedexekirî ji wiha ye. 11 Sibatê li herêma şehîd dil a Rojavayê Zapê tunelelmeyên li qada berxwedaniya girê Amediyê carekê bi teqemeniya qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Êrişên artêşa dewleta Tirk dagirker ji wiha ye. Di navbera 8 û 12 Sibatê de li herêma Xakurkê qadên berxwedaniya şehîd Şerîf û goşîne sê caran, li herêma Qandîlê qadên Bêpala, Newroz û Girê Roj 4 caran, li herêma Garê qadên Mêranê, Bergerê, Marşrobotkî, Yekmalê, Kanîserkê, Derêşê, Zevkê, Rebînê, Girê Zengil 13 caran, li herêma Mêtînayê qada berxwedaniya Beşilî carekî, li herêma şehîd dil a Rojavayê Zapê qadên berxwedaniyên Girê Cûdî, Girê Bihar, Girê Amediyê 4 caran, bi giştî 25 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Meşajinan a ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera po dest pê kir piştî ku jin ji bajar û bajarokên Hesekê, Dêrî, Kirkêlekê, Dirbesiyê, Çilaxa, Tilhemiz, Amûdê, Şedadê, Tiltemir, Dirbesiyê, Tilkoçer û Tilbirakê gihîştin bajarê Qamişlo. Meşa girsê ya jinan a ji bo şermezarkirina komploya 15 Sibatê û daxwaza azadiya fîzîkî ya rêbera po dest pê kir. Meşê ji du aliyan ve dest pê kir komek ji çarxereya pişesaziyê û koma din jî ji çarxereya sefan birêketin. Têpayîn ku girsê li stadyuma Heysem Kiço kom bibe û ji hêla gelek rêxistinên jinan ve peyam were dayîn. Me ji aliyê Kongreya Star ve bi duruşmeya jin jiyan azadî serkeftin li hember hemû komployan e tê li dar xistin. Koordinasyona Civakayê Ziyalê Avrupayê KCEE têkildarî meş û mîtînga 15 Sibatê ya li bajarê Strasbourg Fransayê daxuyaniyek da di destpêka daxuyaniyê de hat rakandin ku bi têkoşîna 5 saliya tevgera azadiya ya Kurdistanê û gelê Kurd alî dijî metîngerî û dagirkerî ew jî her demê bêhtir nêzî azadiyê ne bawerî û hêviya serkeftinê jî her demê mezintir e. KCE'ye diyar kir ku de encama têkoşîna gelê Kurd û dostên gelê Kurd de têcida li ser rêbera poketê Rojava Raya Giştiya Cîhanê de. KCD'ye got ku bi vê hêvî û armancê em dibêjin ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera po ji bo çareseriya pirsgirêkên biriyên hukûqî û siyasî roj roja xîretê ye.
جبو جواکا میا ازیدی اتفاق و هفگرتن بر پرسیاره که پیروزه به وسیله جن میر جوان کال زاروک herkesin برومت و شرف به عشق و اوینا درویش عودی به هیویا سرکفتن به هرکن قدام مشو میتینگال ستراسبورگ ام نیشاری توای جهان بدن که هم جبو آشتی که برومت هم جبو برخودانه که به هیبت آماده نه جبو آزادی ریبرا پو جبو خسریا دموکراتیک روجاوا و باکروشات سوریه جبو ازدخانه آزاد و شنگالا دموکراتیک جبو روشاتا ناوینا کنفدرال و دموکراتیک ام ببین یک دل یک دنگ یک هست و یک هلوست بازی اثبات وکه جواکا ازدی و نتویا کرد ام برنگ جل و برگین خواه مل بمل دل بدل لستراسبورگ بن ورن ام بهوره جبو آزادی دموکراسی وکوی و آشتیه بقیرن مارگریت اوونگوت هیا برز Öcalan آزاد نبه اmen نکاربن لسر آشتی باخون اندام کومله آشتی یا کردستان مارگریت اوون درباره تجدید آخوی گود برز Öcalan ریبرکه میر و ریبرکه مزنه و آوارته نوکوی قبول ناکه دبیجه حتی جن آزاد نبن جواک آزاد نابه اف جبو به همویان مدله لی جبو گلک دولتین کو و نخوازن تهدیده مارگریت اوون بالکشا سر تجتال سر ریبرا پوها گود داد که همافه مروان اوروپا و نتوین یک بویجی او یک وک اشکنجه بناف کرد حتی دو بو ام نباور بکو او ساخه یانا پشت هفدیترین داوی ام زانین کو او ساخه او ام پرکی خوش بونه مارگریت اوون میناکا ماندلا و باشور آفریقای دا اوها دوام کرد جبو دیالوگ چه به دویابو ماندلا بهاته بردان جبو بیجی دوی برز Öcalan وره بردان به تیبتی پشت روشن مترسینی یال سر سوریه او مرجین نابه مارگریت اوون بیجی ریبرا پو فلسفه یا سردمه او ها دوام دکه دوی جبو جیهانه به ilham پارادیگمایا وی گلکه گیرینگه اف پارادیگما جبو روشا گلوبال و کریزا av havayı جی گلکه گیرینگه تو لیدرین جیهان نکارم به زمان Öcalan باخور دیترین مزنین Öcalan ین دربار سبروجا جیهان ده ببیجه هنه جبو ویجید و ام همو ببین دنگی وی و آزادیا وی میسوگر بکن رژیم امرالی هلوشینن کمپلوی تکوشی ها آزادی از جنه به کمپلوره تک ناچه دمدما آزادی فیزیکی ریبر آپویه تی بکوشن آزادی گلان با آزادی فیزیکی ریبر آپوره مسوگره ناوین درایه آندن یا قصده لسر ایریشن دولت آترکا داگیر کرده خویانی یک تا قصده دبیجه دولت آترک با بالفرین شهر یم به مروف در دورا بندوا تشنه به تیبت مالین کارکران بومب باران کرن باجارک شیخلر گوندن مالها bir حسن او خساقی جید هدفا بالفرین شهر دبو هروا گوندن التینا جاتا bir حسن خسک دکان السانا او ملها او گیری سویجی هاتن توپاران کرن ده انجام ایریشانده زیانین مادی چی بون قصیده راگاند که هزینوان برسوا ایریشاندانه او اواگاهی پارو کرن لنیزی بندوا تشنه درونه که خوکوش آداگیر کران هاتیه خستن لینیا پراقرا قوزاقی جی شروانان دیجی بارگین ارتشا ترک ریجی چالاکی کرنه ده همان demede برجه که راگهاندنه یا داگیر کرن آلگون ده قبل ایمو کرنه هدف دوی چالاکی ده دو چته بیلیندار بونه لینیا در حفیره چته که دما هودا بکوه نقطه هیزین مه هاته گرتن آلیون راگهاندنه و چکا لسر وی هاتنه دست سر کرن ولاتیان کل بندوا تشنه لبر خود دن دیار کرن کو او حیا داوی بندوا خو به پاریزن و چته این خوف جوالات خو در خینن ایمن از جکوبانه من جکوب ابجوانه نام من حوال قندیل از لبند تشرین من از لبند صدا قصده من از بر خدانی بکم حتانی تالی حتانی نقطه خوند جان مدا هبه اف چته هوانا ایریشی سر قصده و یا پکر بجه دکن
امه وانا بشکینن حتی نقطه خوند جان مدا هبه امه برخوا بدن لصدق شهیدانن کلا برخوادانن ام وقت ای که کوبانن به هزاران ما اجمار توپ کریه اجر روجا سیامینه ام بنده تشینا شهیدانن آتش مواره خواستن جبو زارو که ما آمدنه قصدا ما برا دل خورحت بکه یا فجا ما برا دل خورحت بکه زارو که ما موزی خواه گرتنه ام خدان اراده ما کس نکنه بشکینه و ام جی قواتش کسی نخوازن ام قوات زارو که خوانا زارو که ماشي قوات منه اما زارو که ما بدایکا من ورا سلاح راك پشماده بساکن اما سلاح جراکن هر به زارو که خدا بساکن برا زارو که ما شهید نخه برا بینزار نخه افتش دشمنان که هوا اما شرا حسابی که مزبط دین مال خلقه که تانان کرن در باسی ترکی کرن امرا نحس کرن امرا دزن به قربان قصاده من به قربان یپاجه من زارو که ما خودان اخلاقن زارو که ما خودان شرفن ام عسکری ریبر آپونن نفسک خوند جان مدا هبه اما و چطانا تالان بکن گنده کوبانی ما شو بنداف ما آخ ما دنیا را دوین کسی بشرف و ناموس گرگ دست کردان بر ندن که امش حقوق ناس را دوین براش دنیا عالم دا براورن اردوغان دوی از شر ترور اتکم دوی از رجاوات دوی الترور اتکم که براورن بنیرن که چاوی خواه ببینن حقوق ناس براورن برا دنیا واره بنیرن حال که اردوغان که ام تروریستن یا اردوغان تروریستن شو بنداوا تشرین بنداوا برخوادان بنداوا کسی بشرف و ناموس ام تجاری ام گل خورا دبین گرگ هورو گره ما زارو که ما پیر ما کال ما همو دکات شمال شرقی سوری گرگ تواجه ورنا بنداوه گرگ توی ورنا سرفه بنداوه خواب پارزن شمار بنداو نه آکردا تنه بنداوه خلق سوری تواییه بجی یا پگه بجی قصده دموکراسی و ژیانە هەبەش داخوازێنگەریان ji bo siberroja Sûriyeya nû ne. Siyasetmedar û çalêkvanên ji bajara Helebê têkildarî sîstema nû ya Sûriye Ajansa Anhayra axivin û gotin demokrasî daxwazeke gel pêkarine prensîbên demokrasiyê wê astengên li pêşiya jiyana hevreyî ya gelan ji holê rake. Endama Mekteba Siyasî ya Partiya Sûriye Demokratîk Riyad Qermo got li Sûriye gelên cuda û xwedî bawerên cuda hene sîstemeke merkezî ku xwe dispêre hembêzkirina hemû gelan û baweriyan divê. Riyad Qermo got jinên Sûriyê rêxistinkirin eger ew pêşengê ji ciwan û hemû gelên destpêkê bidin wan wê sîstemeke demokratîk wek hevsaz bibe. Çalêkvanê sivîl Dr. Mihemed Qeseb jî got di salên borî de em ji demokrasiyê bêpar bûn divê em vê prensîbê bi dest bixin. Demokrasî wekewî bingiha aramiya siberroja me ye. Ji rêveberên tevgera Riya Aştiyanê Mehmed Şaban jî got gelên Sûriyê bi giştî sîstemeke demokratîk dixwazin ev jî bi amadekirina destûrnameyeke demokratîk û hemû gelan û komên xwedî baweriyên cuda biparêze pêkane. Daxwaza me ew e ku welatekî hem welatîkbûna rast ku tê de herkes wek heve tu kes ji yê din nayê cudakirin dixwazin. Navenda lêkolîn û baweriyan siberroja Sûriyeyê nîqaş kirin. Navenda lêkolîn û oğlu baweriyan a Kongre İslama Demokratîk di paneleke diyalogê de siberroja Sûriyeyê de gotin beşdariya tevayî pêkatiyên Sûriyê di pêvajoya siyasî ya Sûriyê de geleke giring e. شخصی اب بشانا لیشی که هر گردایی بین هبو تمام بکن و بیارنگی جواجی ریک خود راست ناس بکه هشتیک دناب جواته دهبه دهگرین دناب جواته دهبه تیرا 12,000 شهید ناکر تیرا 25,000 بریندار ناکر تیرین ناکیه تیرا روشا و ایرو دنیا دولت هاوردور ایرو چخوازه جبو کرده تیراوی ناکن تیراوی فدرالیه لسر آخا خوب ملتی کرد جیان بگن 17 ساله بهتر بحث یکریزی تکرن یکریزی دو قوت دیگری برادر یعنی 17 ساله ام خیلی داتینن ام شهید داتینن یکریزی دوی دی ایگو پشتا لشگر خور نگره پشتا ملت خور نگره يعني كاتب شنريه بنك ايرو انا كا شر بندابه تشرينه شر كي مفصلي هاجر ام البندابه بسركبل ام الشامج بسركبل
ایرو ایگو خودی شامی کار شامی برای بده قوات سوریا دموکراتیه اجي تبل قالك حبادرون از باور ناكم اف نظام جهاتي اباكرن لسر خوينا انسانا كارب جهاتي خود شركه ليه بالمقابل جنجي خستن امجي وكر وقال قد هريم الجيان كم بحبدوره امجي جهاتنا جبدور شيك خور شيكن جريبه بريا خور شيكن امي شباب كارب النبي من الخودي در كمان ام نجد درك غريب هاتنا عمري ملاطي كرد دولتها سوري مصدرا دولتها تركي مصدرا عراق وإيراني مصدرا بلا مواقعي بن أظن الله بهزار صالة سرع عرض آخر ما في مدفع عرضي دخل أو ما في ما دوري وجهة نظراء أحزاب السياسية ملي ميزين حقي مدفع وري ضمان ضد الدستور السوري ده أم كارب في قوت نيش سياسيين خوربيش حقوقي مد دستوري ده أمنا أقليينا أفقدنا أقلية في نوي قوتن أم مكون أساسينا جو مكونات في منطقي حقوقي مدفورنا ضمن لوانه برخوردان امر نادن قصبه بنجامین دادگاه جزای گران آمده 3 سال و نیم جزادن هفشاردار وانه عبدالله زیدان پشتی بریاره گل پیشا شارداری دست بچالاکن و بتکرن چالاکیان پیشا شارداری حتی سرسی به هجی دوام کرد چالاکران پیشا شارداری آگر و خستن اولاتیان دور آگر به ساعتان گووت گریدان جوانان جی به فیشکن هوایی شو رونی کرن گلک پارلمانتر و هفشاردار جی تبلی چالاکن نوبتی بون هفشاردار احمد دوان هاتون ده چالاکه ده آخوی و گود ولاتیمه آخامه آوامه تو کزنی کار خاک و ولاتیمه داگر بکه اف 7 سال و به 7 سال آزادیامه هفسوری که GABB Sıraç Çelikci Akıbı Balkşan Servan Xalan Tu hezbeni karbe iradeye gele şoreş gertek bebe gele kurt de serpiyane u xodi iradeye xoderdi keve li taxat demir yolu yalnavçeriya armuşeşi civanan çalaki kirin hatta erkerin ku cezaye li hevşaredar vane Abdullah Zeydan hatibirin ve iru begirseyi vere protesto kirin لسالیه کرکرنا سیاسی 18 کسات من چافکرین نافچه صالح لیا مانیسای سرسبه سردگirtin hatekkirin piştiliğerinin namzeta hevşaredariya dem partiye Cevdet Yıldız jidinav de 18 kesat min çavkirin liguri agayan behinceda tevlibuna li pirozbaye nevroze yen par 18 kesatına bin çavkirin hatra gandu ku 18 kesatına bin çavkirin birine müdüriyeta polisaniyan navçıya Salih Liya Mersin'e لانقره جی پلیسان ایرو دانسبه ده به سرگلک مالان ده گرتن و 8 کس بنچاف کرن سردوزگری تکر دا خویانی خود هنجه تا بنچاف کرن و که چالاکه لانقره حاطره کرن و iddiaya propaganda rexistine nişandayı. Endama Mesa Partiye PM ya dem Partiye Pakize Sinemoğlu u Seruke Giştiye BTS ye bere Nazım Karakurji dınav de gelek kesatine bınçav kirin. Rexistine jiran ji bu girtiyen siyasi verişe Muradi u Paxşan Azizi Bank le İran'e kirin darve kirin le rawastinen. شهر من روجلات ناوین و افریقای باکور زیده تریسی ریخستنین مافی جنان دربار خطره و واجیلیت رو شهرد و اکتیویستین مافین مروانده داخویانی یک هفپار بلاف کرن داخویانی و هایه دوی لپروسه سیاسی و دادگه کرنا عدلانه ریزواره گرتن جزای داروکرنه جزای کی در مروویه و بمپیکرنا مافی مروانه دوی جزای داروکرنه جه سیستم یاسایی یا ایرانه وره را کرن پخشان عزیزی و ریشه مرادی تو سوچ نکرنه صرف جبر داخواز رژیم ایرانه جزا لوان هاتیه برین جبو آزادی و ریشه مرادی و پخشان عزیزی لوالتین امریکای لاتین آرژانتینی جی کامپانیای ایمزیان هات دست بکرن کامپانیا به سلوگانا جی ایدام رنا جیجیان آزاد ره اره حتان ها جالی 100 کس و سازیان و هات ایمزه کرن پارزوان مافین مروان و اکتیویستین فمینیست ده دانزانا و چالاکی ده جبو روستاندنا جزای ایدام بانگل ایران کرن و ها گوتن وکه که کماله جن نازات روجلات کشارجی را گاندیه جن دوار سیاسی و جواکی ده اکتیفن به تایبتی ین بشتری تفگر جنشیان آزادی بونه به گرتن و اشکنجه ره روبرونه وریشه مرادی نویسکاره که ناسکری و چالاکوانا مافین مروانه پخشان عزیزی جی پسپورا خدمت انجواکی پارزوان مافی جن و زاروکانه جبر وان کارو خباتن وان دولت ایران جزای ایدام دای هردیان
Feministên Abya Yalayê ku kampanyayê birêve dibin li ser medya dijîtal ji raya giştî destek xwestin. Jinan di peyama vîdeoyê de got, em dixwazin İran îdamê rawestîne, werîşe û pexşanê serbest berde. Em bang li hemû feministên cîhanê dikin. Li ber sefaretxanaya İranê ji bo azadiya jinan çalakiyan lidarxin. Li paytexta İranê Tehranê jî jinan bi çalakiyekê cezayê îdamê protesto kirin. Çalakvan û xizmên girtiyên siyasî li ber girtîgeha evînê kom bûn daxwaza rakirina cezayê darvekirinê kirin. Rojname Erebî Balkşan ser hişyariya Misrê ya ji bo desthilatdariya Şamê û helwesta Trumpê. Rojname El Arab ya Londonê di nivîsa xwe îro de wiha dibêje Misir ji pevçûna bilez a heyetdarên El Şam matmayî maye. Berî ku Beşar Esed ji Sûriyê bireve bi sê rokêtan piştgiriya xwe ji bo Beşar Esed re ragihandibû. Hinek Sûriyê ku niha derbasî Misrê dibin dibe ku ajanên heyetdarî El Şam yan jî yên İxmam El Muslimin bin. Ev kes bi navê peraberiyê xwe vedişêrin li armancê wan cuda ye. Rojname El Xelîjî behsa helwestên Trump yên têkildarê Ewropayê dike û dibêje sê rayedarên payabilint yên Trump diçin Ewropayê wê serokên Ewropayê ji armanca Trump agahdar bikin. Eşkereye ku Trump bi biryarên xwe hewalbend û dijberên xwe hemû aciz kirine. Di vê demê de cîhan wê beqada pevçûnan û ew ê nebe serokeke ku aştiyê pêk bîne. Ji ber ku nêrînên wî ya li aştiyê ne li ser dadmendî û hukûka navnetewî li ser hêzê ye. Rojname El Şerq El Ewsê jî li ser rewşa Xezayê rawastiye û dibêje gava yekem a ku divê Hamas bavêje ew e ku sekreterê giştiyê Komkara Erebî Ahmed Ebul Xeyt behsê kiriye. Divê Hamas xwe bide alîkî. Berjewendiya Filîstînê û Ereban wê dixwaze. Herkes dizane ku bi hebûna Hamasê wê jinû ve avadanî çênebe. Lewma tiştên ceribandiyî mirov carekê din neceribîne. Rastiyek heye metirsî hene û divê bi aqilane bêyî slogan û hestan werin çareserkirin Hamas bi xwe jî mecbûr e vê yekê fêm bike. Belê goda jemenûçê nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.